Sngewdiaw ki Nongialam ka Mawmluh Cherra Cement Employees Union. Bampalat ke Sorkar ke third installment ka ba kidang upkmi lenti hadu menta. Habakran shikilat pathai Khubor Shillong Press Club hakan riu tarik Jemang. U President ke NEHU ba pen Sngewdiaw do ulayathu ba ka kenhun kalalum ya kajingya lang pat ba ban ya kran halor ar teli ki mat padon kam jo ki nongtre ke MCCL. Hakani ka jingelang kilaya thirsani baha halor ka third installment kabade ban pelat ha ka ba ka kenhun kalaya kran bat kinong mi khmat ka than ban penkloy ban pelat ya kani ka pisa ula ban rap da ka baong baki sngosi ba ka ka ba kilaya kran kam Samla urlong hadu menta kilaya kendu ya menteri rang ba bat kentu ban penkloy henre kadang sakut watla ula kular ban persang kinong tre ke MCCL kilak ya kran sani halor kani bat Kim ban si ban ai notice caka Sorkar ban pen mau ya ki kular jongki. Ula ban rap ru daga baong baka kenhun ka kentu ya ka Sorkar bakan pelat no ya ka Tulop basa jongki tu ki badai ki contractual bat ki basyahikai namar makiru kim Sngewdiaw ya ka jingsiu ka baki dei ban yo. Uba lengdo ula ban rap daga baong bakum kinong trei hadian baka Sorkar kala pelat ya ka pisa hakini ki ar installment Kelalong kajing mentoy ki namar kidon kinong trei ki bala sedang banjeng hala ki jong ki kejat da ka babu ya ki homestay bat ki way namar kitip ba ka sora kadai ka jaka ka ba kring ba ya ki no wan jong kai perthei ulaong ba ka Sorkar kadai banya rap ya kini ki batre contractual bat ki badai ki ba syahikai da ka ba ya ki da ki scheme ki ba pher ki ba ka Sorkar ka don ni ban thungkam ya ki bakin la ban imja namar na kini ki badai ki contractual ki don ki bala trena du usnam ar hajar pra ter kini ru ki don kam namar ki don yala ka jong ka king ka sem ban pendapan biang ka kenhun ka kentu ka Sorkar bakan sngap lem ya ka jing kerpa jengki bat ban pelat no ya ka scheme ka ba ki dei ban yo bat ru ya ka Tulop jengki tu ki batre contractual bat ki trainees kloilan kat bala meeting kami pakai lagi menyerap begini benai kan tadi benai mas lagi trainees contractual ya tu sekarang management sekarang government bahaya kiri kenai menyerap di kan yang ke atlet pun coba wilayah untuk kesini ada meeting kami kawai kerja di musim yang ada notice yang government kan iki tactician ba kan tidak ya gula kepala play mak jogi mai kau support exact ang apa tadi menur ki recruit ini yang tidak sedang ni arja pa siko dan juga tadi kan lo mana ye ima kena sa Tulop ke jongki ke bawah ki kimpadio exact amount yang nak naik bukan budi kini ki BRS ba kede benyo ni kan nos installment wai lain kamu metasa setang kelas kan no krore ka kan dekhen lang bro profit entah nanti plus terus kasar dia di setengah kelas sebenarnya. Akang kedat mas nan. Sekarang nunggu pidangnya dan bro ibang padio BRS. Di bayo BRS di permanent kontraktual dan soko. Emang kan nunggu ki badang bang padio kan. Kontraktual tidak soko. Soko. Ibang di bayo. Mentapi orang ke BRS yang badang sa dan sakan nunggu ki badang sa. Kasar setengah kelas sebenarnya. Kan nunggu bro bidang kita ibang padio. Ibang padio clear road kay clear road. Bidang aspal itu aspal. Buat penting kan. Baru kayak Shillong soal bidang aspal.